I tokom Prvog svjetskog rata vladajući krugovi Austrije i Ugarske pravili su razne kombinacije oko položaja Bosne i Hercegovine unutar monarhije. Cilj tih nastojanja bio je da se spriječi eventualni raspad Austro-Ugarske i onemogući rješenje jugoslovenskog pitanja. To je pitanje podrazumijevalo formiranje zajedničke države Južnih Slavena ujedinjenjem Kraljevine Srbije i Crne Gore s južnoslavenskim zemljama koje su bile unutar Austro-Ugarske monarhije. Na njegovoj realizaciji radili su Jugoslovenski odbor i Srbijanska vlada. Neposredno nakon Sarajevskog atentata grupa istaknutih političara iz južnoslavenskih zemalja pod austro-ugarskom vlašću, to jest iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Vojvodine, odlaze u inozemstvo. Oni su krajem aprila 1915. godine osnovali Jugoslovenski odbor sa sjedištem u Londonu. Bosnu i Hercegovinu u Jugoslovenskom odboru predstavljala su trojica srpsko-bosanskih političara: Nikola Stojanović, Dušan Vasiljević i Milan Srškić. Jugoslovenski odbor zalagao se za bezuvjetno istupanje južnoslavenskih zemalja iz sastava Austro-Ugarske i sve jugoslovensko ujedinjenje u jednu državu, to jest ravnopravnu zajednicu Srba, Hrvata i Slovenaca. Svoj politički stav o formiranju zajedničke južnoslavenske države Srbijanska vlada zasnivala je na Niškoj deklaraciji, koju je 7. decembra 1914. godine usvojila Narodna skupština Kraljevine Srbije. U dijelu Niške deklaracije između ostalog navodi se: Vlada Kraljevine smatra kao svoj najglavniji i u ovim sudbonosnim trenucima jedini zadatak da obezbedi uspešan svršetak ovog velikog vojevanja koje je u trenucima kad je započeto postalo ujedno borbom za oslobođenje sve naše braće Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon usvajanja ove deklaracije, Srbijanska je vlada očekivala da će Jugoslovenski odbor raditi u njenom interesu. Prema tom shvatanju, Jugoslovenski odbor trebao je samo pomoći Srbijanskoj vladi da ostvari zacrtani cilj. Međutim, Južni Slaveni u Austro-Ugarskoj monarhiji izražavali su se bojazno zbog očitih nastojanja Srbije da dominira u budućoj zajedničkoj državi. Dok je Jugoslovenski odbor intenzivno širio ideju formiranja jedinstvene države Južnih Slavena, u Beču je sredinom 1917. godine osnovan Jugoslovenski klub sastavljan od predstavnika Slovenije, Istre i Dalmacije. Oni su 30. maja 1917. godine u Caravinskom vijeću, to jest parlamentu za austrijski dio monarhije, pročitali izjavu nazvanu Majska deklaracija. Majska deklaracija označila je početak političkih aktivnosti koja će dovesti do formiranja države Slovenaca, Hrvata i Srba, koja je obuhvatala južnoslavenske zemlje unutar Austro-Ugarske monarhije. Majska deklaracija između ostalog ističe da zastupnici na temelju narodnog načela i hrvatskog državnog prava zahtijevaju ujedinjenje svih zemalja u monarhiji u kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi u jedno samostalno od svakoga gospodarstva tuđih naroda slobodno državno tijelo pod žezlom Habsburško-Lorenske dinastije. Ulaskom Sjedinjenih Američkih Država u Prvi svjetski rat na stranu Antante naglo su povećane šanse za njenu pobjedu. To je utjecalo na odluku o pregovorima između Jugoslovenskog odbora i Srbijanske vlade koji su predvodili predsjednici Ante Trumbić i Nikola Pašić. Pregovori su vođeni na grčkom otoku Krfu gdje je 20. jula 1917. godine objavljena zajednička izjava poznata pod imenom Krfska deklaracija. A deklaracija je predviđala da Jugoslovenski odbor i Srbijanska vlada zajednički predstavljaju južnoslavenske narode pred saveznicima. Dio teksta Krfske deklaracije glasi: država Slovenaca, Hrvata i Srba bit će ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija na čelu s dinastijom Karađorđevića. Ona će imati jedan državni grb, jednu državnu zastavu i jednu krunu. Sva tri narodna imena Srbi, Hrvati i Slovenci bit će potpuno ravnopravna na cijeloj teritoriji države. Oba pisma, ćirilica i latinica, također su potpuno ravnopravna. Sve priznate vjeroispovijesti vršit će se slobodno i javno i bit će jednake i ravnopravne. Teritorija države treba da obuhvati svu teritoriju na kojoj živi troimeni narod u kompaktnoj i neprekidnoj masi.
U nastojanju da utječu na tok ujedinjenja južnoslavenskih naroda, političari iz Bosne i Hercegovine nudili su različite i često potpuno suprotne prijedloge. Srpska, a dijelom i hrvatska politika bile su za opciju uključenja Bosne i Hercegovine u novu zajedničku državu, ali su i jedni i drugi isticali različita rješenja kako bi se to ostvarilo. S druge strane, među bošnjačkim političarima bilo je onih koji su zagovarali ideju autonomije Bosne i Hercegovine u okviru Ugarske, ali i onih koji su bili jugoslovenski orijentirani. Među njima su se posebno isticali dr. Mehmed Spaho i Reizul Ulema Džemaludin Efendija Čaušević. Obojica su spas vidjeli u formiranju zajedničke južnoslavenske države, ističući da tu ideju većim dijelom podržavaju i široke narodne mase. Pod pritiskom poraza na svim frontovima tokom 1918. godine Austro-Ugarska monarhija počela se raspadati. Predviđajući njen skori kraj, pojedini političari započeli su još u ljeto iste godine formirati Narodna vijeća za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju i Vojvodinu. Početkom oktobra 1918. od predstavnika ovih vijeća u Zagrebu formirano je Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba kao najviše političko predstavništvo svih južnoslavenskih naroda pod Austro-Ugarskom vlašću. Nakon što je 29. oktobra 1918. godine Hrvatski sabor donio odluku o odcepljenju od Austro-Ugarske monarhije, Narodno vijeće proglasilo je formiranje nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba, koja je obuhvatala Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju. Nakon ovih događaja, posljednji zemaljski poglavar za Bosnu i Hercegovinu, general Stjepan Sarkotić, predao je 1. novembra 1918. svu vlast Narodnom vijeću za Bosnu i Hercegovinu, a već 3. novembra osnovana je i prva bosansko-hercegovačka narodna vlada na čelu sa Atanasijem Šolom.